Tubaye ikaze inshuti mudukurikiye kuri channel yacu mukunda muri benshi Umubanji TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho update y'amakuru agezweho. Turi ku minsi 18 y'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2024. Tubibutse ko uyu munsi turi na kane. Uyu ni wa mwanya umenyereye tubagezaho amakuru. Reka tubagezeho ingingo z'ingenzi turi buze kwibandaho. Turahera mu mujyi wa Goma nk'ibisanzwe. Umujyi wa Goma ukomeje kurangwa n'umutekano muke, aho noneho bageze mu ntera yo gufunga abantu. Usa n'umututsi wese n'uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, uwo wese arafungwa. Turaza kubabwira imyiteguro ya FARDC nyuma yaho Sake ibananiriye gutsinsura AFC cyangwa se ingabo bakunze menyereye ku izina rya M23, aho bibananiranye kubakura muri Sake. Bafashe gahunda yo kureba indi nzira baca bakava muri Sake. Nanone turabaza kubagezaho andi makuru avugwa hariya nanone muri territoire ya Masisi na Rucuru. Uyu munsi nta mirwano ikomeye yabaye muri ziriya territoire zose za hariya muri Nord Kivu. Turaza kubabwira ibice leta iteganya kugabamwa ibitero naho izerekeza. Bukavu ku munsi w'ejo habaye imyigaragambyo y'insore z'abarega n'abashi badatishigikiye ubutegetsi buriho. Turaza kubagezaho iyo myigaragambyo uko yagenze. Umutwe wa FDLR ukomeje gusatira imipaka y'u Rwanda, urigizwa ku nkengero z'umupaka w'u Rwanda. Naho ku munsi w'ejo itsinda ry'abasirikare 5 riyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo zigwanira ku butaka General Major Nyakarundi bakiriwe n'umugaba w'ingabo z'igihugu cy'u Bugande General Muhozi Kainerugaba, aho yari kumwe n'ukuri iperereza mu gihugu cy'u Bugande bita General Major James Birungi. Reka duhere muri Nord Kivu, mu mugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Goma. Hakomeje kuba ubwicanyi n'ibindi bikorwa by'urugomo bikorwa na leta na Wazalendo, cyane Wazalendo, aho barasa bakanyaga bakica abantu. Noneho bageze no mu gufunga abantu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, uvuga ikinyarwanda n'usa nawe arafatwa agafungwa, bamuhoye ubusa, bamuhoye isura. Ndetse abanyarwanda bakora ubucuruzi bwa buri munsi bambukiranya imipaka barimo igitsina gore, ngo barafatwa bagasambishwa, utamenya impamvu y'ibyo ngibyo, ariko ni bwa bugome rwose. Barabahohotera, bakanyaga, bakica, bakarasa. Aho ni mu mujyi wa Goma. Nanone muri Sake hamaze iminsi habera intambara ikomeye ya sharing. Leta n'abafatanyabikorwa bayo za SADC, za Nyatura, za FDLR n'indi mitwe yose na Wazalendo n'ingabo z'abarundi, nyuma yaho bamaze igihe kirekire bakoresha imbunda cyangwa se bakoresha za sharing z'ibibunda biremereye, ariko ntibyabahiriye kuko nta na santimetere bakuyemo ingabo za AFC. Rero barimo barashaka uburyo baca izindi nzira kugira ngo berekeze mu bindi bice. Bagiye kuva hariya muri Sake berekeze za Masisi, ariko mu by'ukuri hose ntibizaborohera kuko ahantu ingabo za AFC ziri ni ahantu hakomeye cyane. Bari hejuru y'umusozi wa Rucika. Umusozi wa Rucika ugize n'ibindi n'andi marango se cyangwa indi misozi ishamikiyeho, ariko yose ikubiye mu izina rya Rucika. Aho hantu iyo misozi iri M23 cyangwa se ingabo za AFC ni muri Kiroshi, Bweramana na Shasha ndetse na Minovu. Rero aho hantu kugira ngo bahabakure ibintu bitazorohera ingabo za FARDC. Ariko FARDC irimo irashaka uburyo izabaca inyuma
idaciye hariya, idaciye hejuru y'iriya misozi, ikazaca ahantu bita Karungwa na Burangiza. Utwo nitwo duce FARDC iteganya gucaho kugira ngo yigabe ibitero muri za Minova. Muri za Minova na turiya duce tuvuye kubabwira, za Bweramana, za Shasha na za Minova. Ariko rero ntago bizaborohera gukura M23 hariya, kuko baragerageje hariya muri Sake byaranze, ntibigeze babona batsinsura na gatoya. Rero FARDC ikomeje kwitegurira urugamba rukomeye, ndetse no muri ariya materitware yandi nkaho muri Nyiragongo ndetse na Rucuru, nubwo hari agahenge ariko naho baritegura kuza hagaba ibitero. Barimo baregeranya imbunda, barimo baregeranya abasirikare n'ibikoresho bindi bazifashisha kugira ngo birukane ingabo za AFC cyangwa se ingabo za M23. Nanone tukiri muri kariya gace, hari amakuru twakiriye y'inama yabereye Kinshasa. Kinshasa habereye inama ya chef d'état major w'ingabo za Congo, General Chiwewe, hamwe na Ministre w'ingabo Jean Pierre Bemba. Ariko iyo nama yari irimo bamwe mu bakuru b'ingabo cyangwa se bamwe mu ba-officier, mu ma-general akomoka mu burasirazuba bwa Congo ndetse no muri Grand Nord. Iyi nama bamwe mu bari bayirimo harimo General Chiko Chitambwe, harimo na General Kabundi, harimo na General Masunzu, harimo na General Lieutenant General Charigonza wo mu Bahema. Rero muri iyo nama bigaga uburyo ki bashobora guhasha ingabo za M23 cyangwa se icyo bakora kugira ngo babashe kubakura mu mujyi wa Goma, babashe kubakura mu bice bafashe. Rero bazana igitekerezo ko imvukire za hariya ziri muri leta, abajenerali bari hariya, baba proposa ko yenda hari icyo bakora, kubera yuko harimo bamwe babanye n'abari abasirikare igihe kirekire. Muri iyo nama General Kabundi yashize ukuboko hejuru avuga kuko we abayoboye AFC cyangwa se ingabo za M23, bamwe mu bayobozi babo mu nama yavuze kuko we abazi, babanye igihe kirekire, azi strategie zabo z'urugamba. Avuga ko iwe agiye yabahasha. Ariko amaze kuvuga iryo jambo, inama cyangwa se abayobozi b'ingabo, chef d'état major w'ingabo za Congo na ministre w'ingabo Jean Pierre Bemba, ntabwo babishize amakenga, mbese ntibabyemeye. Bumvaga ko ashobora kugenda akaziyunga n'ingabo za AFC. Ariko rero uwaje kubamara impungenge ni Lieutenant General Charigonza, aho yavuze ko amuzi, azi ko General Kabundi ba General Makenga badacanwa kamugani w'abarundi, mbese abazi kandi batumvikana cyane, ari abanzi babo. Mbese avuga kuko yarwana kandi yanabatsinsura. Charigonza amaze gutanga ico gitekerezo babaye nk'abumva, ariko bategeka kuko atagomba kugenda wenyine, bategeka ko agomba kujana na General Chiko Chitambwe ngo amucunge kugira ngo atazasanga ingabo za M23, cyangwa se abashe kuba umuhamye wuko ibyo General Kabundi avuga ari ukuri. Reka tuje mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Mu ntara ya Kivu y'Amajepfo, misozi miremire muri Haut Plateau, ni amahoro, hariho agahenge, nubwo leta umugambi wo gutera abaturage birwanaho udahagaze, ariko haracyariho agahenge, nubwo imyiteguro cyangwa se umugambi wo gusenya abaturage birwanaho tuhagaze. Nanone mujyi wa Bukavu ku munsi w'ejo habaye imyigaragambyo ya bamwe mu rubyiruko bw'amoko atuye hariya
amoko yiganje hariya harimo abashi, abarega, bari bafite ibyapa bishigikira ingabo za M23, ariko iyo imyigaragambyo yaje kuburizwamo n'igipolisi cya Kongo, aho babarashe amasasu hejuru. Iyo myigaragambyo ntiyakomeza. Iyo myigaragambyo rero yaje kuburizwamo n'igisirikare ndetse n'igipolisi cya Kongo. Nanone mu mujyi wa Bukavu naho hakomeje ihohoterwa ryo gufungwa abo mu bwoko bw'abanyamurenge babaziza ubusa. Mu minsi ibiri ishize bafashe abanyamurenge bagera ku 8, ariko amakuru dufite nuko babashije kurekura bake muri abo bari bafashe. Andi makuru avugwa hariya mu burasirazuba bwa Kongo nuko umutwe wa FDLR ukomeje kwegerezwa umupaka w'u Rwanda mu ntara zombi, mu ntara Kivu y'amajyaruguru no mu ntara Kivu y'amajyepfo. Umutwe wa FDLR rwose ukomeje kwegerezwa umupaka w'igihugu cy'u Rwanda wifashijemo n'igisirikare cya Kongo cya FARDC. Mu by'ukuri leta ya Kongo ni nkaho yo ibyo kuganira na AFC ntibikozwa, n'ubundi iritegura intambara ndetse ikazana na za FDLR kugira ngo ibegereze u Rwanda. Ibo intambara ni intambara, aho gushora imbaraga mu biganiro rwose baracumva ko bashaka imbaraga aho zava hose kugira ngo bahashe ingabo za AFC cyangwa se M23. Reka amakuru yacu tunyarukire mu bihugu by'abaturanyi. Mu gihugu cy'u Rwanda havuye itsinda ry'abasirikare 5 bayobowe na General Major Nyakarundi, Vincent Nyakarundi, bakiriwe na Lieutenant General Muhozi Kainerugaba. Murambabarira, ntabwo ari Lieutenant General, ni General Furu. Muhozi Kainerugaba ni nawe chef d'état major w'igihugu cya Uganda. Tuyutse ko General Muhozi amaze ukwezi ayobora ingabo za Uganda, cyangwa se ariwe chef d'état major w'igisirikare cya Uganda, aho yasimbuye Wilson Mbasu Mbadi, amaze ukwezi amusimbuye. Rero iryo tsinda ry'ingabo z'u Rwanda rigera ku ba-ofisiye 5 bakiriwe na Muhozi i Kampala mu gihugu cya Uganda, aho yari kumwe n'ukuriye iperereza mu rwego rwa gisirikare General Major James Birungi. Baganiriye byinshi, baganiriye ku buryo bafatanya cyangwa se ku bufatanye bw'ingabo zigize ibihugu byombi. Tuyutse ko General Muhozi yagize uruhare rukomeye cyane, mu 2021 igihe umubano w'u Rwanda n'Ubugande utari wifashe neza. Reka amakuru yacu dukubitire mu bihugu by'abaturanyi. Ku munsi w'ejo mu gihugu cy'u Rwanda havuye itsinda ry'abasirikare 5 bayobowe na General Major Vincent Nyakarundi. General Major Vincent Nyakarundi ni ukuriye ingabo zigwanira ku butaka mu gihugu cy'u Rwanda. Basuye igihugu cy'Ubugande, aho bakiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda, General Muhozi Kainerugaba, aho yari kumwe n'ukuriye iperereza mu gihugu cya Uganda, General Major James Birungi, niwe ukuriye iperereza mu gihugu cya Uganda. Rero ubwo ruzinduko intego yarwo rwari ukuganira ku bufatanye bw'ibihugu byombi, ku buryo ki baza batabarana, kunoza amasezerano. Umwaka ushize bakoze amasezerano y'ubufatanye bw'ingabo zombi. Ni muri ubwo rwego rero urwo ruzinduko rwari rugamije kunoza ubwo bufatanye cyangwa se kurebera hamwe iby'ayo masezerano. Ni byinshi baganiriye, byinshi muri ubwo bufatanye bwabo mu gutabarana n'ibindi. Tubibutse ko Muhozi Kainerugaba
umukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda yagize uruhare rukomeye mu 2021 aho umubano w'u Rwanda na Uganda utari wifashe neza. Yagize uruhare runini cyane mu kuzanzahura uwo mubano. Ubu nyine amahoro akaba ari yose, hakaba ariho uruja n'uruza rw'ibyo bihugu byombi. General Muhoozi yagize uruhare rukomeye. Perezida Kagame yaramushimiye cyane igihe yafashe urugendo mu isabukuru y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Yaramushimiye avuga kuko Muhoozi kugira uruhare mu mubano mwiza w'igihugu cya Uganda n'u Rwanda atari aho buzagarukiye, ndetse yumva ko haba n'ubundi bufatanye bw'ingabo zigize ibihugu byombi. Reka amakuru yacu tuyasoreze mu makuru y'imikino. Uyu munsi hateganyijwe imikino myinshi ku mugabane w'Uburayi bita Europa League. Kuri uyu mugoroba hari imikino itandukanye iri bube isaa 4 z'ijoro muri East Africa, muri Kenya no muri Uganda, ubwo abari saa 3 ku masaha yo mu minembwe. Ikipe ya AS Roma yo mu Butaliyani irakira ikipe ya AC Milan. Ayo ni amakipe yombi yo mu Butaliyani. Ikipe ya Atalanta n'ikipe ya Liverpool. Ikipe ya Atalanta ni ikipe yo muri Espagne, naho Liverpool ni ikipe yo mu Bwongereza. Uyu mukino nawe uraza kuba kuri ayo masaha twababwiye. Tubibutse ko umukino ubanza ikipe ya Atalanta yaratsinze ikipe ya Liverpool Anfield mu Bwongereza ibitego 3-0. Rero Liverpool biraza kutayorohera kwishura ibitego 3 ndetse igashiramo icya 4 cy'itsinzi. Ikipe ya Marseille mu France irakira ikipe ya Benfica yo muri Portugal. West Ham yo mu Bwongereza irakira ikipe ya Bayern Leverkusen. Nanone ntitwararangiza tutababwiye imikino ko yaragenze mu ijoro ryakeye muri Champions League, aho ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne yakomeje muri kimwe cya kabiri isezerera ikipe ya Manchester City Etihad mu Bwongereza. Umukino utari woroshe, bakiranutse n'amapenalty, aho ikipe ya Real yatsinze amapenalty 5-4 ya Man City. Nanone undi mukino wari ukomeye wari utegerejwe n'abantu benshi, ikipe ya Bayern Munich yatsinze ikipe ya Arsenal mu Bwongereza. Umukino wabereye Allianz Arena kuri stade ya Bayern Munich, aho ni mu gihugu cy'Ubudage. Ikipe ya Bayern Munich nayo yageze muri kimwe cya kabiri isezera ikipe ya Arsenal ku ntsinzi y'igitego 1-0. Reka amakuru yacu tuyasoreza ahangaha. Tubashimire mwebwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro byacu, tubibutsa gukanda subscribe. Yaba ari nshuro ya mbere urebye ibino biganiro byacu, wakanda subscribe, ugasharinga ibiganiro byacu, ukalikinga kugira ngo ibiganiro byacu bize bibageraho mu buryo buboroheye. Mugire ibihe byiza, amakuru yacu nakagaruka.